Whakaalawhalai atu, hane hado tūlua da wala tāla tutupu ke lata ia moe a whiawhingo fua nei. Whakamua tūmauanga ia e tau whakatutalaanga, ke he tau puhala o whenonga nā kai whai hāta ki anga no nofu pui pui, he tau motu ko Niuema o New Zealand, pi hia e whailoanga ni moa mai he ofisa he palemia. Talahau mai kua whakamolia i he whono i ki pule e whakatakaanga o whenonga ma Niuema o New Zealand ne whakaingoa e koe quarantine free travel. Kua mana ki ai ke tuku atu e whakamolianga nei ke he whono i ki pule he whakatuwhano ha New Zealand. Kua whakamolia i he palemia le Lifu Dalton Tangilangi, ko e tūmauanga ia e tau whakatutalanga nei, ke he tau ofisanga hua he tau motu ne ua. Ke he tau mga aho nei, kua whakatūmau e komisinga hua ko visi hong fumahewa ha niwe, ke mātuta ki atua i ke he tau ofisanga hua he motu ko New Zealand. Ke mai longa kua tonu e tau whakaweanga i loto, he whakamolianga nei ke lata ia mai quarantine free travel. Pese ni he nāka i la whai mga aho ko whawhasi ai e tau whakahaloanga nei, tō kamata la ke whakangahua ka maua e tau talianga mai he tau whahe malolo seno ha Niuema New Zealand ka tūtoko lalo e pikisia he ngā ngāo ko visi hong fumahiva. Mai longa whoki koe mataulu he mahina nei ne talahau mai ai e palemia ki a BCN News nāka i kamata e quarantine free travel he tau nei kai ono atu ki he tau ka hau. Pe he e whakailoanga mai he ofisa palemia, tō whakatūmau ke mui tua whakalahi ke he tau whakaweanga kua haha ke tau ofisanga hua whahe malolo seno ha niwe, tau ofisanga hua pui pui kato whia, moe halau tōlu a tau matutakianga ke tau ofisanga hua ha New Zealand. Kua ole atu ai e ulu whakatonu lahi he patang he tau whahinga hua mai tau tangata ko Gayleen Tasmania, ke tau tangata he motu ke whalanaki mo e kau whalataha ke tau whiwhilianga he tau takitaki he whakatuwhano ko lau tōlu ko ngā hua ai ke pui pui e motu mai he ngā ngāo ko visi hong furumahiva. Talahau mai a Gayleen Tasmania, kua hiva e mahina he ngā hua ai a lau tōlu ke tau whakaholoanga nei ke pui pui e motu mai he ngā ngāo ko visi hong furumahiva. Ko e tau whiwhilianga ha lau tōlu mai longa tūmau e tau momoi malolo seno he tau tangata ngā hua ke tau whahinga hua, kua lango ia ki ai e tau lewekianga mo i pui puianga ke he ngā ngāo nei. Talahau mai a Mrs. Tasmania ko tau whiwhilianga osi ko tuku atu ke he whono he tau iki pole ke he tau whiwhilianga whakahiku. Ko mena ia ko ole atu ai ke he tau tangata ke kau whakalataha mo i ngā hua au loa, ha ko tau mga aho uka pauakia nei ko hoko te tōlu ki ai mua atu ke he tau nei. I loa ai BCN News ko e tau whahi tapu kamale ne longa i tau manatu whakakise he tau tangata he motu ke he tau whiwhilianga he whakatuwhano, tunga e tau hātakianga ke no nofo ke he tau pāsesi ka hoko mai ke he motu ke he tau kaina. Talahau mai a Mrs. Tasmania ko e tau tauseanga nei, ko e tau puhala ke whakamahani fōki e tau tangata ke he tau mga ahui mua ka whakangahua e tau whiwhilianga he whono i ki pule ke he quarantine free travel. Ko whakamole ai fōki he ulu whakatonu he whahe whakako tama ko Berwhatonga hai, ko e nāka i whai ko misi aonga e aonga toko longa he tau mga aho nei. Ko misi aonga tonu hia ki loto he mata whakatuwhano he whahe whakako tama, ke eke ai mo ngutu wanga hau he tau mamatua ke he tau whakaholoanga he aonga toko longa. Tali mai e ia e tau huhu ha BCN News hangau ia ke he taha whakailoanga, ko whakawhano ai he whahe whakakotama ke he tau lekua kua tupu ai ke he tau aonga ne ua he motu he tau whahe tau pukamale. Taha e tamahong fulumatole e tau nā kai manako ke liwa i he aonga he whātau ko he taha whai aonga ia ha koe ulu haana ni whakatupu ke ha koe tau anga whakamotu. Kua pehe fōki e ulu whakatonu ko Berwhatonga hai, nā kai whekau he whai aonga e tama nei ke whinatu ki kaina, ka e whekau a ia ke whinatu ki he ofisa he ulu whai aonga. Pehe mai e ulu whakatonu, nā kai whai whekau e aonga ke whiwhilianga he tama aonga, ka hua ia ki whafo he poko aonga. Koe aho nei, ko maua ai fōki e tau whakailoanga mai he ulu whai aonga he aonga toko longa ko Charles Ioane, mo e pehe e taha wala e hana tau whakailoanga, ko e le kuanga ia ni e aonga ke tau whanau ne whaino nofu tu mau ke tau kaina, mo e nā kai o atu ke he aonga, mo e kua lewa fōki e le kua nei ke he aonga toko longa. I loa ai BCN News, ko e komisi aonga ne whamahani ke whakatūtala, mo ke tau whamena pehe nei, mo e mai ke tau mamatua ke tuku atu ai halau tōla tau manatu ki he komisi aonga. Ka pehe e ulu whakatonu, kua lata e tau mamatua ke mātutaki atu ki he ulu whai aonga. Nā kai la whai mātutakianga ia ki he tau whakatutalanga, mo e tau mamatua hangau ia ki he tau huhuianga he matu whakatuwhanu whakako tama he motu, kua maolea e hongofulu e tau he lali ke huhui ai.
Kua whakahoko ai taha whiawhia, koe whakamanatuanga Iupeli tuanga he 50 e tau he matakau FCW he motu. Kua whakahoko ai ke he whale tolo he e Kalesia Kirisiano Niue he awhleile he whaitaupuka mole. Kua whakamahino fōki e tau whakalilifuanga ki he tau mamatua whiwhine kua moalea e 80 tau maui koe tau tūtaki ki he matakau. Ke he whakamatalaanga he takitaki he matakau koe whakawhikau Reverend Diamond Mautawhinga tau e vihi mo e whakamawhana ia ki he tau tūtaki he matakau ke whakamalolo ke tau mga aho uka nei. Lali ke whakamaupopo mai po ke ta mai alo tōru ne he hianga ia. Liongi nā kainoa, hanga ki whiawhia mau. Koe fulufulu ala haia he a whiawhi. Koe whiawhia haia he anono atu ke he fulufulu ala he tufunga sia he atua. Ke he tau tupuna whiwhine, tau āwhine ha tau tōru i loto he matakau. Mo lau tōru osi kua wiina i tau tōru ke kau whakalataha mai. Mena ia ne whakamawhana mai a paulu ki runga ke tau tōru. Hanga ki whiawhia mau. Whakaue ke he tau mina osi. Koe aho whiawhia he matakau, kua tui ai he tau mamatua whiwhine, he tau tāpulu mumu, mo he tau fōufou fulufuluala. Ke whakamanatua ki e aho mahuinga nei he matakau FCW. Koe matakau FCW he motu koe tahani he tau matakau kua tokalonga atu e tau tūtaki ke he Kalesia Kirisiano Niue. Koe matakau ne mua atu fō ke tokalonga he tau mamatua whiwhine he motu ne tūtaki atu ki ai. Pese ni he tose e maanga ko na mukulu ka mai ki tonga hua halau tūlu he tausi. Pia e tau manatu he tokalonga e tangata he motu. Ha koe tonga hua he maanga ki o kio ke whaitapu e kua mole. Ka mātai a whlaile mo e aho takawhanga ki he tahi. Si pia ai ke he aho whaiumu wa mātutaki ai ke he aho whakatātā he maanga tose ko na mukulu. Koe aho whlaile ne whakahoko ai e aho takawhanga ki he tahi mo i loa ai BCN News koe molea e tahi seo e kilo he tau ika kua fusi ai ki he tau takawhanga mai aho. Tala hau mai e taha he tau takitaki ki he tau whakahaloanga nei ko poi kapanga koe tōrungu fulu mawha e tau tangata fusi ika ki he tau waka ko kau whakalataha ai ki he tau wheua mai aho. Koe ika ne mua atu ai mamafa koe paala ne fusi ai Dimitri Williamu tōrungu fulu mawalu po ini ono e kilo he mamafa. Koe ika ke ua ke mamafa, koe paala foki, ua fumataha e kilo, ne fusi ai e sione pokau sione tama. Koe ika ke tōlua ki he mamafa, koe wahakula ne fusi ai e tutuli heka, hong fuluma 5 po ini 5 kilo he mamafa. Tala hau mai foki e ki pole, koe liv ko mana inu, koe ia taha e tau takitaki, he tau ngahua mai aho. Fusieka he maanga, koe kautua ai a tā muta utalo ke tau fusieka ki uluulu, tu ai e whata tose ko siki tongia, mo tu tolu ai e tama fitu e tau hane moi ko Kansei tālangi. Koe aho whaiumu ko whakahoko ai e aho whakatātā he maanga mo i tokalonga tau tangata ko tolu atu ai ke kau whakalataha ai me maanga tose ko namukulu. Whakaue ai mo e whakawhiliweia he hukui he matakau tu whono maanga e tau lilifu mo i tau tangata ko tolu atu ai. E ui tulo ke he tau whanau hana mukuru, kona no whatu ke he whauru he tau maanga kua. Kau whakataha i a tau tōru ke maame ao nei, si moa e mau tōru e whiawhia mo tau tōru katoa ke ha mau tōru a maanga. Oli ni ki mua hea tō, ko ia ke whakapukipuke ine, tō mena kua whike aki. Kai o mai ke kau whakataha ke whiawhia a tau tōru he maame ao nei. Whakamatala ai he e ke pule, mo e ulumotua he maanga koe lilifu ko Jack Willie Lipitoa e ka kano he hingoa he maanga ko namukulu. Kulu, koe manulei. Si hea e mo e hingoa o namukulu. Ka kano ke ka hua, to ua. E long he kulu ko koe moau, ko koe moau, ko koe moau. Aia, so namu ha koe namu. Lara hiu mo e jikulu. Koe namu kulu. Kai uta ke ta kulu. Ke mau ki namu kulu koe ta mara ke hong frumoa I niwe nei. Pese ni he toko ngā hoa i tō tangata ni nonofu ki namukulu, ka koe tau ohi mo e tau holonga ha namukulu, kua nonofu ai ki he tau maanga ki he kehe, kua kau whakataha ai ki whakahoko e aho whakatātā he maanga. Kua viko ta kai e ma le tose he maanga ki he tau whale, kua whakafua ai e tau kai,
mo whakatātā e to koloa la langa mo tau koloa kai kua tōpa waki he tau mamatua he maanga kuna mukulu. Whakamatala ai fōki e ki pole ko lilifu ko sauni tonga tole ki he hana hawhangianga he aho. Tunga nea he loi tau tolu, o na mukulu koe maanga, tunga nea ni whakakise mai he tau tolu atu puna. Pese ni e tōko ngufuru e tangata na nofilot, ako whakailoa tuai na mukulu koe maanga. Si a tatai e ngai ani hana malolo me to maanga lale, ua nima e tau tolu e tuanga ia. Na tu kamua au ke tuhate tau whaue ke tau tolu ni wa maeke ke kau wharata. Ke lata ia mea honi a na mukulu. Te tangata na mukulu, te tangata ni kona nofo ke he whaurua maanga, kai matutaki mai ke manga nei ke mahani he toto mai tau mga whaua. O ue tutulou ke mtolu a muyang, mai tau lo matai ke lata ia mai tau tolu a. Tū mau fōki e tau hukui he tau whakatuwhānoha New Zealand ma Australia ke kau whakalataha ke tau a whakatātā. Moi halaua tau manatu whakaue ke tau tangatanga hua whakatuwhāno, kua tū mau ke lewe ki e motu mai he ngangao ko visi hong fumahiva. Tō mawhaola e tau ngahua he maanga tosi ko na mukulu. Amana ki atu ke he aha whakatātā he maanga ko waia he mahina ka hau. Kai pihia ha tau tolu a tau wala tāla te tupu, ke lata ia moe awhiawhi nei, kia mnuine po, nono whā.